එහෙන් කම ශිරුකුගේ ෆාෆා ෆියවා එහෙන් ෆාෆතන් අල්ලාහ් ඉරාදා කරවි මිහක ෆුස්සවා දෙවවාන ඉන්න අල්ලාහ් ලා යග්ෆිර් අන් යුශ්රක බිහි ව යග්ෆිර් මා දුන ذلك ලිමන් යෂා එහෙන් කම දෙවන අනියාය කිය මිහා මිල නෆ්ස කුරානියා ඒ බොඩ තිෆාෆා ශිරුකු ෆියවා කරවේ ෆාෆතන් ඒ එෆාෆත කුරා එෆාෆතහුගේ අහලු වෙරින් බාහුෂි කියාමෙත් දුවහුගා අල්ලාහ්ගේ මෂියතුගේ දහුගා එකලංගේ ඉරාදා කරවේ මිහක e faafa fussawaa devwaane adi irada kurave mihaka narakaga azab devuma fahuga den narakainne rubba ena swarga wattawa ei tawhiduga matiga marwa feena evani ehennama es duniyega bay bodati faafatan ena koffe bahuri ekamat tawbanu ena marwa gen diyai ane aniyai ki ei miha ehem mistakun nakura aniya ei mihum meruma mihun naqiba gunuma mihun adiban hadi uturechche goma mikahala kantattan ei mistakun nakurave aniya ei mihunge gaatun maafa eden jihe kahara kantattan ei maafu libijje kamu gamanam Allah subhanahu wa taala ekam fussawaa devwane maafu nulibi qiyamid duhuga ena Allah baddalu koffi kamu gawanama enage heu amalu takun emihunna denjihe enage heu amalu takun denjihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fawe tiyabamihum miyadu mihakat tiyabamihum aniyaveri fawanama ekan duniyega hallu qurafe ei eduwas awmuga kurinne eduwa ki ei dinar dirham ebbes mihege atuga waane duwa hennune mihaku mihegge hakku ada kurmaka yame duwa dinar dirham mihege atuga nuwane eduwas awmuga kurin tiya ba mihum miyadu mihakan aniya weri fawanama ekan duniyega hallu qurash eduwa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe ekalna mukhatab qurba hadis qurabani tiya ba mihunna ingehe manil muflis bangurutu fawa miha ki ikaaku aimmati ekkon huswe bangurutu efawa mihaki kaagwan tiya mihun enge heye ehindu ashabe kalu dannawani timannamen bangurutu efawa mihekkamuga mi balani malla dirham lahu wala dinar ei dinar dirhamen emihegge atuga nuwa miha ebahi ebbes lari ebbes faasa fochchen emihegge atuga nuwa miha eyeti mannamen bangurutu efawa mihege otuga bala mihaki hadisul quran adi eyennune bangurutu efawa mihaki ei qiyamid duhuga bodati farbada tabbaruge hewkan dattan hifagen anna miheke enage fahatum mistakun annam farhane Allahge alutakun annam farhane eka koas munane mina wani timannage le okorwala aneka koas munane mina wani timannan hadi huturacche goafa aneka koas munane mina wani timannage jahafa migota mihun annamundane Allah subhanahu wa taala enage hewkan dattakun e mihun nawawara devwamun gendawane emme fahun enage hewkan dattan huswiru adi haggu libenjihe mihun as adi nunime emme fahun emihunge faafatan Allah subhanahu wa taala enage bole jassawa ena narake waddawa e bangurutu fawa mihaki ebahi alutakunge haggu takan aragen fawa miha yaki e Allah mistakunge maafu nulibijjaw maddande Allah emiha ka maafen nokurabawan mistakunge maafu libijjaw maddande Allah subhanahu wa taala emihaka maafen nokurabawan ehga mun duniyega e haggu ada kuran jehena komme mihakwas visnan jehena mihakan aniyaveri e fawejjiya waha kan tan hallu kurum marumuga kuriga maruma fahuden qur'an ka nonnane qiyamah duhaki ei evves mihaku aneka kam mahsharuge maidanaku maafen qur'an bappa darifulu bappa yakam maafen qur'an mahsharuge maidanaku komme mihakwas eduwahuga e mahsharuge maidanaku gowane nafsi mage nafse evves mihaku enage hewkam aneka ka nudene mamma ka nudene darifulan enage hewkam hun zarregge minbarwas efada evves kahala gaittimage gulumen nonna tanuga kaaku to maaf qur'an mihaka evves mihaku aneka ka maafen qur'an eta mahsharuge maidana niyave nimijjaw maddande tanuga evves mihaku aneka ka evves ehi terika men nudene ehen kam eduwas awge kurim mihakan aniyaveri fawanama yaniya e haggu ada kuran jihe marumuge kuriga ehko mi ilmerin zulmu baswa fawa timba e giteren emme bodu ba ekkamuga e bayan kurabani ei shiruku kurume ei shiruku kurum shiruku koffikamuga wanama Allah subhanahu wa taala ifafen nufus sawan e tawban wane duniyege na tawba wanjihe duniyege tawbanu ena marwajja kamuga wanama ena ka ibs salama itterika menne